Danas vam prikazujem specifične burgere u Beogradu i još što zanimljivo za probati. Hustlers pravi jako specifičnu zemljičku koju ćete malo gde moći da probate. U pitanju je potato roll zemljička rađena na pogledu na Martin's potato roll iz američkog Shack lanca. Karakteristična žućkasta boja nije glič u kameri, već deo unikatnog iskustva, ne brinite se ništa. Deco, jeste li spremni za prljavo ukusno američko iskustvo? Prvi će da strada Driller No. 9, trenutno najpopularniji burger u Hustlersu, a saznaćete i zašto. Rađen je idejno kao domaća verzija Double Animal Style burgera iz američkog In-N-Out fast fooda, ali u principu na srpskom, kome ovo nije bitno ili nije bio u Americi, 2 komada junećeg mesa prženog na senfu, što mu daje onako baš lep šmek, 2 komada američkog sira uz to, dosta karamelizovanog luka, iceberg salata, sočni paradajz, kiseli krstačići i sos kuće Driller sos, koji neće da mi kažu, nažalost, šta je. U suštini, to vodi do toga da je ovaj burger sočan od vrha do dna zemljičke i ukusi su mu sjajno ukomponovani. Paradajz mu taman daje zdravu dozu zdrave, mama jedem povrće arome. Možda je bogata količina karamelizovanog luka preterana, ali to sam samo ja, pošto znam par ljudi koji otkidaju na isti jedva čekaju da dođe, verovatno. Sledeći strada chili burger za sve ljute ljude koji prate moj ljuti kontent. Inače, ne bih ja onaj Astro burger mi delalo primamljivije kao McDonald'sov planinski sandvič, onaj zimski. U chili burger su stavili njihov ljuti bolognese sos koji satima i satima kuvaju i koji vas ne peče odmah kada krenete da žderete burger, već ima kasno paljenje u nepcima, ždrelu i dalje. Naravno, imao sam slow cookinga i dosta povrća tu kao i u prošlom burgeru, ne brinite se, hashtag jedemo zdravo. I treće jelo lamb weston pomfrit sa brda karamelizovanog luka i sa cheddar sosom naravno. Tebra, ovaj po Beogradu kao da se utrkuju ko će da napravi luđe dodatke za običan side dish što je pomfrit. Ali neka, treba, zato što ima ljudi koji to vole, ovo je Beograd sa 2 miliona nenormalnih ljudi i moraš nečim da se istakneš, zar ne? E sad, imaju i slatki program, tačnije i kukise, ali oni moraju da idu zasebno video koji izlazi sutra. Hustler se nalazi u Ustaničkoj na samom uglu sa Vojislava Ilića, a šuška se da će se otvoriti lokal na Vračaru.